Jirikinding hawar tumonar vikit he parpi gajok pinang anahem ahum kahengno. Dogmokalong Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tisori Dengpen car showroom Kangpu Pipon. Kang hanglap Khorsing Tirang flyover adim nitho mangbong chiselam thu paminangji ASD CYF KSA Karbi Anglong live kilang do anarat phanstame kardom pachiriglo nili birta thanbang phisami beauty bepi non birtang tonpen arjuponik tha Amrang constituency jirikindeng hawar tomonar vekit hepar pigajok pinang anahem ahum kina hogdun la sojok ke thekiding atum nangrap tha pusi kachuningri padopon Lason si lakha sergap Amrang constituency jirikindeng hawar karong be arong jirikindeng rong hangarong pinang anahem hum na hogdun lo lapen thaskai rolong don troxike pen don thompli ansase do chotlo lapen halpu kangbura kro asupo sarkang thim kro artaning kan pli asustame apran damjuilo pusi nang pachini dun Lapen halpu kangbura kro hin pentame Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang aphan nang rabvek tha pusi chuning riponlo la solong ki thekiding atum stame ki songlong nang chirab dun vek tha pusi kachuning ri paduponthu Tini dam manili tumarong long tini basot temon ki thi penalong hem kana hok lake ka doga be don pen 73 house pen ke akeme ke don thomne doni lamsi akeme ke do chorlo Mal arong men ke haskai penili men ke bolong ki nili hem matta thing pc ki bablo la bangso to mon kit he ko ason arenge so pine doloma arenge so athai ke ene kaung dung gabe stamene kain jurna ke klak ro het jedlik ro wasupo alangli rang mate dat jirikindeng hospital long per mata ini along apeksi iponai kuansi pulo pada timon pithiamat inaan ahem nohok don lo penili hanta ustu hanta harang nyok sikibab lo kisan lo tapen sok sang anta camplak lo henta lepen lo nang limen ko son lo limen ke kang barakru itu ke taska Jirikindeng pensam singti Karbi Anglong live Dogmoka lapena dungarai ki dua tumaphan isi birta ke me athe Bajrang car wall atum dogmoka hithia longta Maruti Suzuki car showroom ingpu pontanglo Kidamtang jangmi po chiklo ni phai kre phorni dogmoka hithi ward number hinialong Bajrang car wall A division of Ma Vaishnavi Automotive Private Limited atum dogmoka hawala pente boktirai araritumta car kinam joy kinang jibo matha ponsi dogmoka long Maruti Suzuki showroom kangpupon Bangso car showroom kangpupon abangphu hawar ke hat kundoli rong hang arong mekar welbin rong phar ahin pen ke than pon ke dogmoka hawar pendanglok te boktirai ki dotum anta mithang aning ke hangakar kenam joy kinang jiaphan matha ponsi bangso car showroom ingpu ponlopusi thanpon lapen bangso car showroom along pen anam jum hek pen down payment pi penta car long ponji pusi thanponlo anparta methang karbi atum methang long car nangke nam jiaphan ta kachuningri padopon Bangso car showroom Karbi Anglong Thomas Council Speaker Raju Tiso Aridengpen Kangpu Piponalong Dogmoka Municipal Board Vice Chairperson Rebecca Ingtipi Abarim Chairman Prahalat Timung Ward Commissioner Sarlongki Tiso KSYC Tiripia Me Kongchunbang Long Sodaring Leng Rat Cyclem Bangpu Robi Singh Rong Hangatum Pentanglok Pinangan Man Pengkidu Abangpu Bangpiatum Chetongdun Lapen dogmoka long lapuson car showroom kangpu ponthek aputhak Maruti Suzuki dogmoka sub dealer ahempu welbin rongphar lapen Bajrang car world aphan kachuru bajir ponlo মানে পোনপ্ৰথমে মানে মই আমাৰ বজৰং মাৰুতি সুজুকিৰ যিটো ডিলাৰ আমাৰ নগাঁও তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াত সাব ডিলাৰ ডকমকা যিখন হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ ৱেলবিন ৰংফাৰ ডাঙৰীয়াৰ
হেৰিত মালিকানাধীনত যিটো চাব ডিলাৰ তো তেখেতকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কাৰণ মানে ৰাইজৰ বহুদিনৰ আশা আকাংক্ষা আছিলে যে ডকমকাটো মানে এখন মানে কাৰ যিকোনো এখন কোম্পানীৰ মানে কাৰ ডিলাৰ বা চাব ডিলাৰ এনেকুৱা থকা হ'লে খুব ভাল আছিলে কাৰণ মানে বহুত দূৰ দূৰণি যাব লগা হয় গাড়ী এখন ল'বলৈ এইপিনে নগাঁও বা হোজাই তেনেকুৱা যাব লগা হয় বা ডিফু যাব লগা হয় গুৱাহাটী যাব লগা হয় গতিকে আমাৰ ডকমকাটো এতিয়া জেগাখন বহুত ডেভেলপ হৈছে গতিকে ইয়াতো এখন মানে তেনেকুৱা কাৰ গাড়ী মটৰৰ মানে চাব ডিলাৰ বা ডিলাৰ তেনেকুৱা থকা হ'লে খুব ভাল বুলি পেলাই ৰাইজৰ এটা আশা আকাংক্ষা আছিলে তো সেইখিনি আজি পূৰণ হ'ল বুলি পেলাই মই ভাবোঁ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাটো আৰু বিহুৰ দিন আৰু বিহুৰ দিনতে এনেকুৱা এটা উপহাৰ পোৱাৰ দৰে হৈছে ৰাইজে গতিকে মোৰ আৰু বিশেষ তেনেকুৱা ক'বলৈ নাই বজাৰকো পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ চাব ডিলাৰ আমাৰ যিজন মালিক ৱেলবিন ৰংফাৰ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে সমূহ ৰাইজকো বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনাইছোঁ যাতে সকলোৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে সকলোৱে সুখ শান্তিৰে ৰাখে সবেই নিৰোগী হৈ যাতে আগবাঢ়িব পাৰে কাম কাজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ Dongmukak pensem singti Karbi Anglong life. Dipu rong sopialong mission flyover ke kim kirang jia phan kadukavi sika kuti pharo hinira inkora nerkep sita atangka panongsi kim rang ponlo. Sika kuti pharo hinira inkora nerkep atangka pen ki kim kirang flyover contractor Anupam Sharma ki claim kedam kisai oilake Karbia khia phan kilangrop ang theklo. La sojok ili tumaphan ekapethi jia phan apham ki torson si mandetlo la si prabjin pen ka hingno lap adim anta chiselam thunangji jong si ni thomang bong pen chiselam le pulote ASDCYF KSA pen flyover rangkha checkpo la pen karbiara tumta cheleng le danang pupusi ASDCYF KSA pirang ket hingno pen chuning ripon ladak karjap nangko KSA la pen ke ASDC phone pen ini itu mentang sai hem long pen kaninji alama bangke Karbi Anglong Western Belong di Masora teklong le je la 228 crore a contract akam claim SUPDG pu la flyover bridge itu anung dulu yo la so Anupam Sharma pu si pu contractor la ke claim bangke ningoi pigan ningoi poyakam finishing jong si avelo pulte cracks dulap non la si teglong laplo akama single angnu la pen ke akami claim ki chok chi la hai bangke alang tu negligence ma bante hala engineer akum pen chenglok a company mata competent kali dalo qualified kali dalo hala banglo ni la sino kaching hang kadu bere teglong lap la ki koi clean tum chok chi la pen chepak de ke la pen itu blockage duek bu ni thomong mo pen alang tum la bang so kam ke claim tu chepaking tu ki chok chi ana chi phur lap nang po la claim clip po de blockage lo la pen ke Karbi Anglong dang piarar bhanda pilo adolong ma si chela le de da po News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong pen Dimhasau district pen angtan kido Karbi atum kisung ki boy kido anta ki claim kidam rapyaji lapen kacharap kachetu je phan pusi all Assam Karbi Youth and Students Union pu hampha song mahang pathek ponno labangso asong mahang pathek pondet pen jangmi pojiklo ni phai krep phorni dipu taralangso kajirong hang pi forest I bialong che thanchi mum mei padu ponno All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripia Mei Phu Chandra Singh Rong Pi Pen Kachapain Phu Pona Melong Aluhi Man Pen All Assam Karbi Youth and Students Union BDSAR Mate Karbi Welfare Autonomous Council Sar Singh Inti Kongchun Bang Ananta Mili KCS Tiripi Mei Phu Kongchun Bang Lapen All Assam Karbi Youth and Students Union Pen Krener Kep District Atum Chetongdun Karbi Anglong Pen Angtan Kedo Karbi Atum Piniarni anta ST status long lela la CST status prabjin pen kachipalong pon vekji aphan la so me long chithan chimum pon lo All Assam Karbi Youth and Students Union hampang asong tum Karbi Anglong hemprek ke hangalong ta arjabdun thipji lan chotakali Karbi Anglong arar tum kisung ke boyalong an chirap chitu dunji Lason Karbi Anglong pen Dimhasau district penangtan ke do Karbi atum kisung ke boyalong anta Karbi Anglong pen Dimhasau district ke do Arartum anta nang chirap chitu du nang jipusi All Assam Karbi Youth and Students Union Tiripi Mei Phu Chandra Singh Rong Pi Pen choning ripon
আচলতে অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ এইটো প্ৰথম এক্সিকিউটিভ মিটিং আছিলে। ইয়াতে আমি যথেষ্ট কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি আগন্তুক সময়ত আমি এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱা অনুসৰি কাম কৰিম বুলি এনেকুৱা লৈছোঁ। ইয়াত অকল আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে। অল আছাম কাৰ্বি ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ আগন্তুক সময়ত কেনেকৈ কাম কৰিব তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ 8খন জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আহি পেলাই ভাগ লৈছে। এইটো Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atum anta jutang jubat nimrokom anta isivet. Bonta Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atum ST status kelong lerek lage Karbi khe phan isi nang ke thak ason mandetlo. Lalo nilitum Karbi Anglong la pen dimahaso angtan kedo district ner kepalong Karbi khedo. La sehala dak kedo Karbi atum piniar ni anta la Bharat adet sadhin kelong nengkan 78 years api pusitame full fledged ST status long nena. La sihala dak ST status ke palong je phan la penilitum Karbi welfare autonomous council sitame nilitum or taking aside dulang la pen annual budget alam dulang la si la hai hui hala dak Karbi atuma kisung akemang kapa plengji koson sinitum ke claim ke dam jima pusi All Assam Karbi Youth and Students Union atum la dak nilitum pini siktung pen dak district ner keblong nilitum central body atum to la selang nilitum pensi nilitum sikjit pen kecing kecetan padopono la pen koson si nilitum hadak thoilong ke dokar be tuma phan aparman kece song nanjima ke claim ke dam nanjima lai hu puthak si pini nilitum kecing bai pad Lasi Karbi Anglong pen angtan kedo Karbi atuma phanta prabjin pen ST status kelong je phan KCS atum pen arjabdun thipji pusi KCS tirpi mei phu pen ningje pon Karbi itum elam da isibet ijutang da isibet atomo hurkimo da isibet lapwa isibet poi pi tame koson gobi pelone lito phan isibet along klamong nang bi beda la bangke sining duk alam lo isibet along klamon ke itum dakke ST Hills itu ST si long lo Karbi Anglong la pen di mahaso ke do Karbi akan ke tame along ga prek Assam or long a prek do a district long do na Karbi mangke no anta la ST status modela so aman pipeda la bangke konande nana itum phan nang ke thak dukok lo sila bangke ning duk lo si itum Karbi jutang song pen bangke Karbi no hok le donon Assam ba India no hok le donon Karbi pan ke isibet dan si arjab tun long nai pusin tung akemang lo la si duling aku tak tame litum ini tu mahin tame lagi pacu ni long pipi mah bini sore don tame cerap di masih minta matalo. News report Karbi Anglong live. Ke pathua hen e oge pran la pusona phanchot kalisi ke pathua hen ke thek serpen ipiepo longri long patapen khe phan nongmi ekewan pi aja kongdo la se ke pathua ning ke hatum kachipaduk pik hello ang theke longji Dipu malong solong ke do rodno rong hang pen kareng teron pitum asopi rupsaji rong hang pi Sri Lanka deralong ki bipon ninia pharman Asian Regional Championship kachapati ponalong Assam pen bangpho chapate dunlo lasong bong pen rupsaji rong hang pi tame chapate dunsi silver medal pen bronze medal anong e kachapalong dun rupsaji rong hang pi ki pathua hin aning hang pi ajok kidam ta por hutami prek jamadima long ason kachapati pathu dunsi prek jamanong e chepalong dunno lapusonta doolo rup sajin rong hang pialangli Karbi Anglong phanchot kali India phan antame nong me ke wanji aphan ke wangje porhut world champion along antame kachapati dunje phan ningke hang do pusi chepaklang pon Nili Jiu-Jitsu ke pathupen chepate pen sini medal ke longdun Sri Lanka long South Asian Championship Isine ke longdun bangke la ke silver medal isilong bangke long ke bronze medal ni sports long kiludun bangke aji ding o elang ningkan ke thom ni sidola
रूप सजे रोंग हंग पिया फन के दाम ता por hut sitami prek jama dimalong ka chipate CMEM la pen ke thigeding rap dun pen chipate dun long lo la sila an so se ang song dengan ka chipate dun pen India la pen Karbi Akhe nong me ke wan PG ning ke hang along nang chirap nang chitu dun thapusi रूप सजे रोंग हंग pi pen chuning ripong kipigan ungke lalo jongsi mane sports anang ning hang pulote dunang po lapen kosto ta kurinang po je la anso sa prang ki dun jihan lapen ke por hia logot extra activity ke thek nang ta lata ke nang sot lo non lom ke lapen self defense lo pulo tar lo sohan ke anso se si ke nang sot lo kachisik ke dolang ne world champion long duning tung pik ne ni India phan representing tung o lapen la ili da district handani la anso se si amen kangtu ne ke pon kangtu sitame tangkata kave ajoini penta chuning tai duhuta dun long ke de lo ne world championship long selection long sitame lasine the council umlong pen la parling ke thitum benta ne akerap kacho hanglo la pening akhalo je la tumu nonne prangke wang jine ke pathudam jilong nang rabdun pu news report Karbi Anglong live Tekelangjun hawara long penta cricket ki pathu anso se paprang dunang jipo ke mangpen Tekelangjun Sports Association along Red Wings Cricket Club atum patir piponsi ingdeng ke thom TSA Annual Cricket Club League surihini rain koratro ke pathu angdung kiti ke pathu pon Jangmi po chikloni phai kre trok Tekelangjun Sports Association lapen Red Wing CC atum ke patir pipon ingdeng ke thom TSA Cricket Club League surinira inkora trok final match ke pathu pon along ovia terang Cricket Club atum kachipai pon ingdeng ke thom TSA Annual Cricket Club League surinira inkora trok ke bado pon along Tekelangjun Sports Association ke parlo Cricket Club 21 atum pensi pathu pon lo pathu bompen final match ke pathu pon lake ovia terang CC lapen jeng rong hang CC tu mangbong pensi pathu pon lo bonta ovia terang cricket club tum ke thekmu chora jok champion anong e chepalong pon lo lapen individual prize along pen sarkang thier teron man of the match chepalong pon lapen Daniel teron run 234 chepalong pon si man of the series anong e chepalong pon lo sonsi sarlong singnar 11 wicket pen highest wicket taker anong e kachipalong pon na pen rangsina kiling best folded of the tournament anong e kachipalong pon bangso ke bathualong aluhi sarpo man pen samilang so town committee chairman Robinson Rongpi kachetong donalong Phuloni revenue circle mondal dhoni tokbi social activist Ajay Ingti Mohan Singh Teron Longki Teron Rising Sun English High School principal Rotan rong piatum pendanglok pinang an man pengi do tum chetong dunsi cricket ke pathu ning ke hang tumaphan ning pathe dun napen bidi sore pidun lo lason si ke rang japor hut an setame Tekelangjun hawara long cricket ke pathu pendanglok ason ke pathu kang thur pon jephan bor I pon bom jipusi TSA amai phu semsing ti lapen kongchun bang sarmon tok bietum pen than pon lo lapen TSA atum along Tekelangjun hawara tum kai kita kachirap dun napen bidi sore ki pidun apot ning kangsam thektik kachuru pajel ponlo dun pathuak lamalong Tekelangjun Sports Association lapen Red Wing Cricket Club ahin pen tuning isilo ningkan ke thomlo pinian final cricket ke pathu final angdung itiarani do lasila so pini nali tumhan media thingnon ditum ningarong nang sepak langkang tu laga kapre kali kolkan tiang bong jong silang dam pulote Tekelangjun Sports Association na hin bensi cricket league ke pathu cheng pulo jong si ili tum pudam pulote Tekelangjun Sports Association playground nan lo lasinili Tekelangjun Sports Association amai phu lapen acerap dun kongchun bang pendanglok lat association tuman pan nili hinpen nili alang itu pan ningak paman choro lo Itum Tekelangjun Sports Association lapen Red Wings Cricket Club tumpen itum chelang rapet si TSA Annual Cricket Club League penengan ingdeng ke thoman ke pathu pini angdung kiti arni pathu pon lo pini ke pathu pon cricket club atum lake owe atirang cricket club lapen
jeng rong hang cricket club atumang bong si patupon sami pini kiche pahai pon cricket club lake uyatirang cricket club atum si mesen ben che pahai pon lo asila bangso ke patu along ni tum la bangso ke patu la bangke ni tum timang bong mati litum tekelang jun area hang bong ni tum ke patu hin paprang pon nangji wa ke matha tum ke doan benitum lapuson inudeson ke cirung apan ke cerap pen sini tum pacun pon lo final manda andung tiar ni bangsa ni ini dol ni kapathu la bangso andung tiar ni ini ke teklong di sini tangsam dulu de dak tekelang jon mane TSC ahin pen kecepat dupon alang litum uvi kimi hon kang thurpon kapathu cricket kapathu kang thurpon la bangso alang litum phan churulo ansu si homostia long stamelang tum sonsi atumon pele proportionally alang de banding the la pente ansu se ladak TSC ahin pen sitami alang li tum body ponto Karbi Anglong dang sitame ili tum kaching hon CM akai Dr. Tuliram hanga hin pen RDG pipon ahawartin along sitame song taxi kapathu along klam sonse pon lasi ili tum song taxi ili tuma dak MEC mate chairman Karbi Anglong Thomas Council akai raju tisu sitame ili tumapan sporahin aning pinangan the aning alang litum pinangan alang li body pom dong kak pen sem sing ti Karbi Anglong live kidam tang ni phai krep ho jang me chik loar ni Karbi lamet ame ni hangdon suri longri ame methang sai hem hanjang na solong arpu ka chelara me padupon lo bangso me sar tu seswar terang mepu KLA ni hangdon suri longri ame hin pensi me chari ponlo me ke phalam the sar sampri kimi phangcho chunbang KLA ni hangdon suri longri ame hin pensi than pajirmi pon bangsolong Karbi lamerame ni hangdon suri longri ame ke parlo KLA ro tumche tongdun bangso phi Karbi lamerame ni hangdon suri longri ame ke claim ke dama puthak che than ponlo arpu ka chalar me long kadu kavi chedon sarpen Karbi lamerame ni hangdon suri longri ame ningkan suri nira inkora tropen suri nira inkora ner ke pharman ke chari ponje phan arpu invite pon mepu sar William Singnar dun mepu sar samprikmi phangchu dun mepu sar Juliram Timung chunbang sar Rup Singh Tongbi rap chunbang sar Klengborbe rap chunbang sar Asot Rongphar dihin rimbang sar Bapuram Rongpi bidisar sar tu seswar terang sar Sara Chandra biatum aphan ingwai ponsi puthot kangdang ame nonang keleji aru chikloni phai sirkep surini rain kora trok arnisi padu ponthuji pusi melong chiparai ponsi mesen pen me pachun pon sangti dipen projentirang Karbi Anglong live pinia berta kala ponsi kang ton poniklo kardo